Bakunzi ba Mashariki TV, Mashariki TV uyu munsi ibashikana mu ntara ya Kayanza aho hari umwe mu gwaruka yitwa Irakoze Iridefonse aheruka guhunguka avuye muri leta zunze ubumwe za Amerika, akaba atanavukiye mu gihugu cy'u Burundi, ariko wenyene ubwiwe akaba yarafashe ingingo yo gutaha mu gihugu ahavukiye se na basekuru biwe. Aho se yari yahunze kuva mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 ahungira mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, ari naho Irakoze Iridefonse yavukiye, aza guhava mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 994 ahungira mu gihugu ca Tanzania, ari naho Iridefonse Irakoze yavuye aja kurondera ubuzima muri leta zunze ubumwe za Amerika. Muti none byagenze gute kugira afata ingingo yo gutaha mu gihugu cibarutse abavyeyi biwe base na basekuru? Ibi hamwe n'ibindi ni mu kiyago Mashariki TV yagiriraniye na Iridefonse Irakoze. Irakoze Iridefonse, turakuramukije, widondore abariko baragukurikirana kumbonesha kure Mashariki TV. Mwakoze kuza kudusura ngaha iwacu hashasha ku Musave, ngo muhini mushasha itera amabavu ariko kumenyereza muhira ni muhira. Banyitsa Irakoze Iridefonse wa Muhora imbere Evariste wa Bitungwa n'amaguru Andrea wa Mudodo wa Bwabazi bwa Ntaruhuka. Muri make papa akaba n'igisogokuruza bakomoka mu ntara ya Bururi, ariko amatwa dusumira uwo Ntaruhuka nkuko nyogokuru yabimbarira. Ntaruhuka baje bava mu ntara ya Gitega, nimba hano ngo mukinwa cya muzitsa n'ibya kera nkibyibuka neza kuko ayo mastori nyogokuru yambarira nkiri umwana. Urumva Gitega Bururi ya history niyo itugize. Baca umugani ngo utamenye yava ntamenya ni yaje. Kuba accent nicaye imbere yanyu ndi kuvuga accent zitandukanye, nkashiramo Icyongereza, Igiswahili, Ikinyarwanda, Ikirundi, ariko gusa munsi y'izuba twese turi umwe. Muri make ugwi mu Burundi bwahereyemo muri 72 nico papa yahunze muri 72 afite imyaka 22, anyura muri Kongo mu Rwanda, aho mu Rwanda niho yahuriye na mama. So jewe nabo tuvukana bose turi 8 mu muryango, abakobwa 4 n'abahungu 4, twavukiye mu Rwanda. Pluto ba indwi, umwe niwe yavukiye muri Tanzania umuherereza. Irakoze Iridefonse, mbega nakahe kahise kawe katumye mbere ufata n'ingingo yo gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ahavukiye abavyeyi bawe? So je navutse muri 89 mu Rwanda. Navukiye ahantu bita mu Mutara Rukomo, sindana aho nyorugu numva ku matwi ariko niho ni Mutara Rukomo. Muri 90 ukwezi kw'icumi itariki imwe haca hatera intambara, aho twari turi mu Mutara niho intambara yatanguriye. So twebwe twatangiye guhunga kuva muri 90, urumva nafite umwaka umwe. So kuva ico gihe muri 90 nibwo twatangiye guhungira hagati mu gihugu, ariko 94 nibwo twinjiye muri Tanzania mu nkambi bita, twanze guhungira mu Rwanda hari inkambi bita Bidudu tuva muri aho Bidudu muri 94 mu mpera za nyuma twinjira muri Tanzania aho bita Benako, mu buzima butoroshe cyane, ubuzima butoroshe. Benako tuhaba igihe gito, aho mu nkambi, murabizi ubuzima bwo mu nkambi uba mu gashitingi, ahubwo hari ahantu ndahibuka h'umuyaga cyane. Ubwo buzu rero bugashaka umuyaga waza mukabyuka mwese mugafata shitingi kugira umuyaga udatwara iyo shitingi. Ubwo n'imvura yagwa cyangwa akazu kamwe kasha nga kwa gose bwabwegeranye twatsi tutarabonye ayo mashitingi kasha hano hagacafatwa nk'ubundi jana. Tugagenda dutera tukiuze kwimura inzu yose mukuri iruhande y'iri gusha. So tuva aho Bidudu
na Benakoprito twinjira mu nkambi bita Musuhura naho turahaba kugeza muri 1996 97 aho niho natangiye yo kumenya ubwenge muri iyo nkambi ya Musuhura. Muri iyo nkambi ya Musuhura hari abantu baba patriotic b'abarundi, urumva uko bahunze icyo gihe muri 72 ba papa bagumye hamwe n'abasore bakura bahunganye hamwe nyene. So niho aho muri 96 turaho Musuhura natangiye kubona ibintu by'ingoma. Umurundi ahunze hose ajana ingoma muri iyo nkambi. Ingoma bunzi kuvuza ingoma nta n'ubugesera ngo n'umunyagitega. So ingoma nibwo mbona no ico gihe abantu batonze umurongo ari benshi bafise ibintu by'ipankarte. Urumva nandi umwana afise imyaka 7 yuko ngo bari kwibuka ndadaye ico gihe sinanzi n'uwariho bafise ipankarte ku murongo n'iki. So ubwo natangiye umwana gukebuka siguza ariko ntunabigireho cyane umaze gukura nibwo ubyibaza. So aho Musuhura naho biba ngombwa ko bahadukura batujana aho bita Irukore muri 97-98. Nongeye kuhava muri 2006 twinjira mu nkambi ya Kanembwa aho bari bise transit kuja muri Amerika. Ntago ari ikintu kivuga ngo cyashitse uko giturumbuka. Barize abari bakoze ico gihe abahinga barareba ati none aba basore nka papa yahunze afite imyaka 22 ico gihe yahunze muri 72 nyene. Papa we amubyara nabo bavukana 4 bamaze kwicwa. So abantu 5 ico gihe yahunganye n'abakurube 2 na mushikiwe umwe baje nyuma ariko babonana nyuma bakigera banyuze muri Kongo kuko no mu history papa yambwiye yiga kuri mu Kamenge ngo kwishuri ndera bigisha sinzi uko gitwe nimbere test ibintu atubwira ngo yiga ka etage no ngo bigishwa n'abazungu kumva ni ibintu byohe kumva ariko plutôt papa kigera muri ico gihugu cy'u Rwanda nyene na urabizi trauma ubuza abantu mu muryango papa wawe nabo muvukana batanu mu mwaka umwe. So trauma ndende twakomeje tujana nayo kugeza aho yaguye aho ngaho muri Amerika. Ubuzima bw'ishure urumva ukuntu umuntu yagenda yimuka mu makamba atandukanye. Hari abantu nyine nkuko papa yari yarize kuri iryo shuri ndera bigisha nubwo atari bwari heze. Hari abiyungunganya bakigisha abana munsi y'ibiti bakwigisha nyine ibintu nawe byoroshe. Ariko wakwimuka kuko iyo nkambi hari inkambi twabamo nk'iyo Musuhura na Benago twahungana n'Abanyarwanda noneho babasubiza inyuma muri 1993 muri iyo nkambi ya Musuhura babashubije inyuma. Rero twebwe acabwate hari iyindi nkambi irimo impunzi z'abarundi zahunze muri 1993 reka namwe duce tubajanayo kuko muri abarundi mubane nabo barundi kuko Abanyarwanda bari bamaze gutahuka. Ariko tugeze muri iyo nkambi kubera accent zacu n'Abanyarwanda twabana nabo batwita ngo turi birundu gushu. Tugere no muri abo barundi nabyo biba birebire kubera accent ariko turi kumwe n'Abanyarwanda bakumva ngo tuvuga ikirundi. So ni ibintu birebire inzira ndende ariko pole uri adapta. Muri Amerika y'urumvo nkishika muri 2007 na akazi muri restaurant koza amasahane koropa mawese urumva mu ibintu byo muri restaurant. Ibyo nakoze mbere yuko nyene nkore iyo Tyson mvuye hano i Burundi muri 2013 ntangira akazi k'ubwubatsi ibyo bita scaffolding. Ntangira ndu muyede utazi cuma niki ni kandi ako kazi nakazi kagoye. Ushobora etage y'inzu zirenga 200 uko icyuma kugira ngo bubake iyo scaffolding umugozi ukiduza umugozi icyuma no kumana. Urumva hari abakozi 3 bakora hejuru akaba ari nje mbagaburira ibyo byuma rero n'abafite amatraka 2 kukurira n'umugozi
kandi induru zabubatse urazibona ni sinzi amazina y'ibyuma urumva nibwo ngitangura bavuga nange nkatangira batwa dufite ibyuma aho byinshi nkatanga iki atoya iki ntanga amasinyo kandi bari kuri etage 10 na nkaduza ariko buri gihe natamvuga ati sinzosubira ejo sinzosubira ariko kuba naraje hano Burundi mbere yuko ako kazi nkakora niko byo byatumye nkaguma uko navuga ati n'ikintu cyandemesha navuga ati ese abantu babikoze kuko ntasa kazi gashasha nakazi ukora mu mbeho iriya urabona turakonje cyane nko muri New Hampshire hashyuha naho hagashyuha gusumbya kuko urabona nka Bujumbura iyo hashushe hari igihe hakubitiramo akayaga ariko hajya gushyuha humid gusanga n'ubushyuhe nyine ukajyanga izuba rihagaze aho hejuru ya kuri uwo mugozi muri ico gihe cyaneje nacyo cya snow naho uri gukora ntago wicara kuko n'umwaka wose ariko pore tu kuko byamaye ubugabo ndebye n'igihugu ko nabantu nasanze hano babanye mvuga ati ntegerezwa nje kuza hano nari panze ugati kano kazi niko nzojana kuko nabana abantu bari kubaka benshi hano nga bizakenerwa mu myaka iri imbere reka mbyihambirire kuko nashatse kwiga criminal justice ibintu by'umupolisi ndareba mvuga ati reka nkomeza ka scaffolding so nagakoze guhera muri 2013 kugeza ku itariki 15 z'ukwa 12 2023 mwaka uheze naho nakaretse atari ku bwanje aruko nyine ibikorwa bya abakozi dukorana ivangura moko hariya bashobora kumumpapuro ukabona ni fresh ariko bakakuvanga nyene n'ababari kwa nje bakuko baragutuka nyine bakuvuga ngo you are foreigner impunzi niyo waba ufite impapuro zingana gute akanakubwira ati ndakuruta bamubaza ati nkundushiki ati uruko kandi muri yo company yose nakoramo nari ndumwirabura n'ubu hano mfise ibirego naje ndi mu bintu by'inkiko naregeye na human rights yahajya muri New Hampshire ndegera abacamanza batandukanye ariko nkabona bagenda bakwega amaguru nuko nakaretse muri bakazi muzee wanje urumva nko nakubaye ko yabaye paralyze muri 2012 binyuzemo kugeza muri 2017 yitabye Imana muri 2017 itariki 16 z'ukwicumi kuva ico gihe nanyuze mu bihe bigoye mentally mu mutwe ko numva ati nta kindi cyose imbere ni hehe imbere ni hehe nzoja bizogenda gute muri ariko akanakomeje ako kazi nakoraga ariko gusa numva ko imbere ntahabona mbona ari umwijima ubwo 2018 itariki 16 ntangira kumva amajwi mu mutwe uzi kumva amajwi ukagira ngo n'umuntu abantu baba mu mutwe iwawe nkabona n'ibintu bidahari muri uko kwa gatandatu tariki 16 tariki 16 urumva hari hashize amezi make umusaza zari 2018 amazi make papa ashaje ubwo yabindi mbura umutwe wanje baye occupé nibindi bintu ntazi no nja gukebuka sinzi nimba cameraman yakwereka ngaho kuguru ayo majwi yatumye muri ibintu ahanije nikase ngaho wumva ijwi rikakubwira ngikate kandi nikase nkazaza nyora amaraso nkatera abantu bari hajya amajwi bazijwi kukubwira ngo umuntu w'umugabo kori urumva bwari uburemere ariko nikase irijwi rya aha numva ijwi iri kuri kumbwira ati iyo nzira ndende ugiye gucamo ntizibagirana ubwo hari nyine muri iyo 2018 ubwo urumva kwa meme inzego hajya zaciye zinjana kumfunga kubavuga nateje umutekano muke muri quartier kandi nanje ntumva ibintu biri kubindimo mu mutwe urumva kuva mpagera muri iyo mwaka wa 2007 nta kibi nari bwakore so ibyo 2018 kuvuga banjanye nikase ngaha nibanakurikiza ko
nikase baragenda batera mu gasho nta n'umusobanuriye kandi nanjye ntabwo ati ndikumva ibintu ndi no kubona ibintu baca baranjana mu gasho baterera mu cyumba kandi ubusho bwahajya ntabwo biba byoroshye urumva ndikumva amajwi ndi no kubona ibitabonwa baca banjana bashira mu kumba kangana uko gato karima kawese n'igitoboro ku rugi urutoboro ku rugi babacisha n'ibyo kurya nkabona ibintu nkabura aho nirukira bya bintu mbona urumva ndi muri ako kumba njenyene ndikumva nta n'umuntu aza kumbaza ngo bimeze gute nta gitabo nta telefone amezi 8 nicayemwo ndasohoka 2019 asohotse ariko nje amajwi agakomeza nkakomeza kumva amajwi ayo mezi 8 namaze aho numva amajwi nyine n'ibintu nkabibona banjana kuba abo mu mutwe psychiatrist bapime indwara zo mu mutwe bumva umuntu upima indwara zo mu mutwe akuvura ibyo wamubariye nkababarira ko bimeze uko bimeze ubwo kandi nkababwira amajwi numva 2019 nongera ndindanata company natangiriyemo bayita New England Scaffolding nabo bumva maze gufungurwa nasubiye gusaba akazi urumva nemba kore kuva 2013 kugeza 2018 maze gufungurwa 2019 subiye gusaba akazi kandi ico gihe ntangire inkuru y'umwana isubira inyuma iyo company nayitangiriye ku madolari 18 ku isaha noneho 2018 nza gusinya contrat nayo maze kumenya akazi bamaze kuyobora bakampa abahungu nkabayobora ahantu nkagenda nkubakisha je nkagaruka so bangira abo bita supervisor foreman ni nka supervisor so sinya contrat yo guhembwa 25 ku isaha nta iyo ndwi insinyo contrat ndi gutangira kuwa mbere nibwo ayo majwi yatangiye urumva sinigeze nyakora ayo mahera 25 nsohotse muri 2019 nje gusaba yakazi kubabwira ati kakazi kanje gute ati ntitukigutoye ubwo naciye njya gukorera mvuga iyindi akantu batere ibintu by'imbuto gusukira imbuto ntangira guhembwa 11 urumva 18 ndaduza 18 sinye 25 sinya mpembwe manuka kuri 11 kandi ubwo ndacyumva bya bindi ndacanabona bya bindi nibwo narebye ako kazi mbona akazi ka scaffolding nakora ko construction kaguma kangaruka mu mutwe nongera na applica iyindi company bita Seacoast niyo natangiye gukora muri 2019 turakora cyane nabyo nyine bakora nk'ibyo nakoraga barankunda ubwo biyo nyene 2019 amajwi arakomera utegezwa gutaha iwanyu ya majwi utegezwa gutaha akazi mbanda ndagahagarika jenshi ndaraba reka ntekere uko je sinashaka kuza ku rupapuro rwari rwose ubwo ati impapuro bampaye ngishika ngabo uko ninje nk'impunzi mu mutwe ndacyari impunzi bwo yubuhunzi ni mu mutwe niyo waba ufise indege ijana uri impunzi ubwo muri impunzi nta byishimo ugira ubwo ntekera ibyo bampaye nkishika Amerika hari urupapuro baguha New York bita I-94 ama-ID yabo social security ndabitekera ngura itike y'indege majana 9 2019 ndibuka nayiguze majana 9 one way to Burundi ariko gusa sinari na banje kwa Africa visa y'u Burundi ariko nje ndabereka ndi impunzi nga shaka gutaha ico gihe nageze ku kibuga c'indege kubera visa bansubiza inyuma ariko bansubiza inyuma ubwo amajwi nyine nkomeza urumva ndabibona nkongera nkabyumva kuva 2018 ari ibintu biba biteye ubwo ariko gusa bavuga ngo uvunitse amenya no kwacumbagira wiga kubana nabyo ariko nabimenye inyuma maze kwandavura mu muryango mfise mushiki wanje tubana hajya na mama bagatafite no mwana suko ameze murebe ico mwamuvuza umwana wacu umwaka umwe amaze hano imyaka
yose nta kintu arakora nk'iki murabe nimba ari ingwara mumuvure. So iyo 2020 mu kwindwi nibwo nyine muhira nyine hari utuntu twabaho amajwi akambwira ngo mena isahane nkabikora. None mama nyine yari oblige kuvuga ati hamagare abantu babaganga cyane polisi. Arahamagara araza ico gihe nibwo bamfashe rero bashanjana kwa mu bitaro by'abasazi hajya bita New Hampshire Hospital. Bashira mu bitaro by'abasazi baca ba oblige itegeko ushobora gutegeka kumwe ibinini kuko bacha bavuga ngo ngwaye ingwara yita schizophrenia ngo na PTSD ko by'umuntu aba yanyuze makiri umwana niki ngo schizophrenia na PTSD. Ariko aho kwa muganga nahabaye amezi nk'atatu urumva naho ubufunzwe nta huje ntaki uretse ho nyine ko bitandukanye cyane nko kuba muri kakumba kahahana. Ubwo 2021 2022 umva nkiva kwa muganga bantegetse kuja kunshinge urigi inshinge Priton. Aya yose na record yo kwa muganga. Excuse me. Urabona nk'ibyo bitari baben bakurikirana abantu bagwaye ibintu by'ingwara zo mu yose ama document y'urushinge bantera buri kwezi kwa gatanu ntegereje gutera urushinge kandi ari itegeko uvyanse bacha gusubiza handi kwa muganga mu bitaro by'abasazi. Numva cha ico gihe ariko iyo miti baguha ntago iba ifite icyo bita side effects, iba ifite izindi ngwara ishobora kugutera. Avuga ati ushobora kwikubita hasi gafu ukaraba byibuhaho byo so nago nari ntegerezwa gukora akazi nkako nakora ko bwubatsi. Ariko kuri ngiye kuko kwako nayemaze kuva kwa muganga mbere yuko bandekura hari umukesi wo karaje arambaza ese nk'ubu ikintu wanka mu ugeze hanze niki ndababara ati kwibura kongera kwibura uzi kwibura muri ico gihe ndi kumva amajwi menshi ndi kubigitangura nta nibagiye n'isura yanje ukonse ndavuga ati kongera kwibura uburiwe ni ko ndasohoka nja kuri iyo miti ariko ndonga ndinanata ndababesha abo ku kazi nagiye kuri ka kazi nakora muri 2019 kakanina nahagaritse ngiye kugaruka nga bakanga abita psycho scaffolding barongeye baramfata muri 2021 ndabakorera ariko ndi kuri iyo miti narabahenze nyine ko ntari ku miti kwa bajya bo ku kazi nakora kwa gatanu nkaja gutera urushinge kandi ako kazi urumva ni hejuru kandi iyo miti mfata ushobora kwikubita hasi ugapfa gafra kandi kumva amajwi ndikubona n'ibidahari ako kwa kundi ngo uvunitse amenya nuko acumbagira au ukipewa kilema unapewa na mwendo nanje nize kubana navyo. So iyo miti nayifashe bico gihe 2021 2022 nibwo bandekuye baransi bumva naganije nyine umusakatrist n'iki bagwa nk'ikibazo cyo gukora ndakikora ikibazo nk'iminota 30 bwabarebe mbere yuko bakubwiye ati bacarambye ati imiti ariko urushinga uterega kurufata ubuzima bwawe bwose ariko n'uburenganzira bwawe ntabwo bikiri itegeko. So hari mu kumunani kwa 2022 ubwo ndarufata ku giti cyanje 2020 mu kucenda no mu kwicumi ku giti cyanje akamara tuwabanza nkahagarika nkareba ko nakwadapt ubwo kuva mu kwicumi 2022 kugeza n'ubu nta muti ndonera gufata kandi ndi très propre. Inyuma y'ico gihe umaze kuza mu Burundi ugasubizwa inyuma kumva wasiguriwe kandi watahuye
byagenze gute ngo usubire kwiyumvira kugaruka mu Burundi washitse ryari? Hano hantu nari nahaguze igenza muri 2012 bwa mbere zigama harimo inzu n'akantu k'akaresitora ngatuwashinga base nkubaka haje. So 2021 itariki imwe y'ukwicumi nibwo natangiye kubaka ngaha hano twicaye. Coge kandi nahubatse ndi kunzi za nshinge nakubwiye ariko nkora so 2023 itariki 15 urumva abakozi mukorana babaza amazina yawe yose bakagenda bakwandika muri computer cyangwa mu telefone uwo ndiwe nagutegeka ndi na boss wawe ku kazi ntubyemere ati wa musazi. So ariko nje nkavuga ati akazi ndagutegetse niyo wovuga iki ntunkoreho utankozeho je niyo wontu kibingana gute nta kibazo je akazi ngo manendereye ntunkoreho. Mu kwicenda itariki 15 2023 umukozi umwe twari turi gukora no bizina agenda gibuka cyane rifise ni no mu birego hano bifise birimo bamwita Mike Noya ankubita inyundo ngaha urabona ankubita inyundo. Urumva twari hari ingazi dukoresha ya koroshe kugakura mugo ariko nimba arakaje bakinyurumva ni muri company yose ndi mwirabura nje nyene umutipe arayikubita barambwira ngo nze mufashe nyimufatire noneho we ayikubita inyundo ngo yamunaniye kuvanamo. Umva turi hejuru 6 nko muri metero 25 hejuru ubwo yakubita akubise inyundo acha kubitana n'urutoki rwanje na ya chaki yarara twatuje ku ipima nk'ibiro 30 ikivamo kandi hajya hasi hari kunyura abantu n'ububare niki ndayigumya kugira ngo usinyi kubita umuntu hajya hasi ngo agire ikibazo. Ubwo nayigumije nitereka hasi ndagira ngerageza kumanuka nyine kongera kumanuka hasi ngo ndebe ko nashiraho ibintu by'amahise n'ikindam byo kuhahoza. Ngeze hasi usanga nta nibihari ibintu by'imiti nyine byafasha umuntu kugira ubwo bubabare kandi turi gukora ahantu bita muri Main Bengo kuvaho no gushika ntuye muri New Hampshire Concord na masaha 3 n'umuduga. Urumva icyo gihe natashe mu bubabare hari kwa gatanu ndabyibuka boss nene uwo mukuru project manager amwita Tom Magi namwandikiye bikibanda mweza n'amafoto ariko nca ndamusaba n'uruhusha ati kuwa mbere naje kwivuza nikabwa tuteza gutonda ku kazi. Kuwa mbere natonze ku kazi tariki 18 nagwagwa rumva gwatangiye kusa nk'urubora niki pore ndagenda wa mutipe baje kumubaza avuga ngo ni agisida nanje ndakanda boss uwo project manager namubwira ati okay nimba ari agisida njewe ndihangana ngo nankomeza gukora akazi mu kwa 12 itariki 15 2023 urumva cyabaye ikindi cyabaye mu kwicenda izo 15 uwo nyene bita Mike Noye cyo twari turi gukora bita Boston mu muji hagati kubera hari ikintu hari mu bwubatsi iyo ari mu bukonje akazi karagabanuka. So nk'abantu nyene baba mambure tugerageza ababa foreman hejuru ni ibintu nyene ku mpapuro hari n'ibindi ariko ku kazi akari ibindi tugeza kwirukana abantu bamwe pore ariko icyo gihe nko mu company yose dukorana bose bari inshuti abasigaye kandi bose abandi ari imiryango ninyenye nyene nabona ati iki gihe kimbeho nijenzo again nanjye ngerageza kwitwara neza ariko nibijambo bavuga niki nkumva ibintu ntibisanzwe ariko kubera nzi nakazi mazemo imyaka myinshi nkamenya igihe cy'ubukonje ko bino bintu bijya biba wa mutipe nyene Mike no yankubise inyundo niho nandi ku kazi ndi hejuru we wari hasi nko mu mete feet 12 metero guess ya 6 metero standard hasi je ndi hejuru.
ubwo numva ari gutera induru ngo ndi kumutera ngo amascrews imisumari ubusumari dukoresha urumva nandi hari udusumari nandi kuvana mu mbaho ndamukane nani ndi kuraba hirya nawe ari hasi nagati gute aduzijwe hejuru downtown mu mujyi Boston ngo you black ibiki n'ibiki bitutsi ngo kandi ngo naza ngo ngakubitiraho hejuru urumva nje nambaye protection z'akazi ibintu bya safety n'amategeko acaraduga ku ngazi ngaje kunkubita nanje ndi umuntu kwisi nanye yari amaze kunuka ngo you black mother ibiki n'ibiki nigga this nanje nshaka nyine nje kumutsatira handi yaraduze mbona ari yoroheje ashaka ngo musunike shandareka mvuga ati hano ni nkoze ikintu nje hano bari kundondera mukoreye ikintu bya bibindi ndiyorosha ngerageza kumuhunga kandi twari tukora n'abandi babiraho hari n'amakamera niki ibindi kuvuga bashikwa ama CCTV shobora kureba bakabibona kuko hari hanze hagati Boston ndamanuka ingazi ndi kumuhunga kuko navuga ati umutipe mukoze bya bibindi canja kwicara muri kakumba ndimanukira maze kumanuka nibwo naciye no boss telefone urumva ni inshuti y'uwo mutipe uwo project manager acha telefone ati nibiki nagati umutipe nsanze hejuru aje yagiye kumubitira hejuru atariko acambaza turi he namwe ati nagiye kwicara hirya muhunge ibintu bibanze bituza atariko njewe sisubira kuduga hajya hejuru gukora ata nsanga yakansunikira hasi nwaza nicaye aho bico gihe hari kwa gatanu nyene hasigaye indwi imwe ngo twinjiye muri Noheli y'ubushize 15 tubwo ico gihe twatashe saa 7 kuko kwa gatanu dukunda gutaha kare kubera hari traffic embouteillage mwibarabara tugataha kare kuko tuba dukora turi gukora ahantu h'isaha imwe n'igice gushika muhira so dutaha saa 7 n'iminota ubwo ntacyo urumva boss ntacyo nasindasubira ku kazi nabo ntibongeye gukora agumye baraho ariko nje ndagumye nicare ahandi we yari yavuye muri mene ari kumwe n'undi muhungu nanje nefise uwundi mugabo turi kumwe dukwakorana twari turi kumwe twaciye dutaha nabo muri mene nabo babiri baraduka nshitse muhira saa 10 nibwo wa mu boss inshuti ya wa mutipe Mike yanterefonye ngo turakwirukanye ku kazi munyirukanye nakoze iki sinsiba sincerererwa record zanjye bazifite nta warning nimwe urampa umutipa nkubita inyundo mbyihanganire ansange hejuru kuri scaffold nta na safety yambaye mbyihanganire ashake kunsunika hasi abari nje birukana ndavuga ati nibizora avuga ngo kango ntago ari decision yanje ngo decision ni ya owner nyiri company bitazaka okay ndavuga ati uwo zaku uzambwira ati tuzaje mu rukiko kuva ico gihe naciye nja mu bintu by'inkiko ibintu by'inkiko hari iyo bitajya workers comp urumva ni ibi abakozi iyo nta mukozi ategeza kurega ikampani akorera utegeza kuja aho hantu niho bagufasha gukurikirana ico kibazo ndagenda ntangayo ikirego ntanze ico kirego muri workers camp nabo nyine mbona bari kubifata minenegwe nandike nibyo bitabaosha baranyohereza hano office amakete y'amadinayo gucanja muri iyi bita New Hampshire Commission of Human Rights ndabandikira mbasobanurira ikirego canje ukuntu niswe niga n'ukuntu niswe biki nabo nyuma bambwira ngo bajya wareze ngo bari haye uko nyene ariko hayimbwiye kumu ariko impapuro zose ngaha ndazifise ariko nanje nshamvuga ati ese ninjewe mubi ibi byose ndi kubinyuramo kuva 2018 ninje mubi bimeze gute cyandarahira ati sinzongera gukora muri iki gihugu kuko ndi gukora ibintu nditanga sinsiba sicere mbyuka saa 10 kuko dukora akore saa 10 z'igitondo nkongera kugaruka saa 1 saa 2 cyane nkarara mu mahoteli yaje
sincererwa sesiya ndavuga ati kandi ndi kubaka urumva urugwara rukubisino n'iryinyi yasetse agango ni nyinya ariko nayo nakazi iyo company ya mbere natanguriyeko agase nk'ubu ndi ntiryinyo inzara igihugu batanandondera igihugu nikinandona nibyo ndi gukora ntibishimwa so imyaka 18 mbakore nkabona imyaka woyijana kuko bavuga nje narabye ubwe kuko naye maze kumenya kubaka ibyo bintu rati jewe sinkenewe cyane ngaha ahubwo nkenewe muhira ibi bintu nkaja kubikorera muhira nkafasha n'abandi mu bikorwa no kuganira uku bakundi bakubwira ati ntuzahe umugabo ifi uzamwigisha uko bayiroba azitunga ubuzima bwose nagezeyo urumva imyaka 17 nageze mfite 17 iyo myaka 17 narababaye pe mu nkambi rimwe nabwo iyo bitabuze impungure ukaja gusenya kurondera inkwi mu gitondo saa 11 ukagaruka saa 12 naho wikoreye inkwi y'umuganda n'ikaho bitazanya bugombeza hano ugenda wirugugwera kuko hajya bakubwira muri Tanzania twaturi hakugira uteme igiti kibisi cyo muri Tanzania hafuma hapfa impunzi jana urumva rero ahantu twaje gusenya uragenda ahantu kure urondera ibiti byumye so ugenda umunsi wose waza no muhira ikintu cyambere tuyi umuganda wakora wiruka muri rondereza buriya buziko bwa rondereza ugashira amaboko mu muziko ngombe ko batacanye bakarya bakakwima ubwo wafunzara iteye ubwo so ubwo buzima iyo myaka 17 nyuma twayibaye muko muri Tanzania urabizi by'impunzi yindwi y'inkara iki 17 nayo nyibamo muri 17 nyibamo muri Amerika ariko nyibamo fresh urya ibiryo twasanze ibiryo kumeza byandi utanga iby'ubwami hari inzoga hari iki umva nyibamo ndya cyane ariko nkareba ati ese nkungu 17 nayibayeho mbabaye nahambaye 17 neza ubwo nabyimvire muri 2023 mbayeho 17 neza wajana imyaka yanje yose sigaye nkayitangira igihugu uko nokora kose niyo ntokora akazi nka ahantu nicaye mu rwaruka twicaranye ahantu ngiye nkabaganiriza nka kungura ubwenge pore uko naje gusanga iki gihugu cyacu nta mahera dukeneye ubwenge nta mahera dukeneye ngaha dukeneye ubwenge kumenya ejo ni tukareba ni tureba uno munsi tukareba imyaka 100 imbere ndavuga ati kugenda hajya ntegereza kugenda nk'umurundi nimba hari umuntu nkoreye ikibi nsitaye ku kibuga cy'indege nimba hari umuntu nkoreye neza akamenya ati n'umurundi nkoreye neza cyane n'umurundi nkoreye nabi kuko kuzira kuri passport ya Amerika hajya uza ukoze ikintu cyiza bavuga ati umunyamerika yakoze cyiza ufite ubwene bwo bwa wakora kibi ufite bwa bwene bwo nyene gacavuga ati umunyamerika afise inkomoko muri iki gihugu yakoze ikintu kibi bashira afise inkomoko ariko yakoze kibi ndareba mbona ati jewe ntasi dahamba imyaka 30 ningaye maze hanze na 17 maze hano iyindi myaka nshigaje kuri iyi sinzi ningaye sinzi n'umunsi umwe sinzi n'isaha zingaye ntegerezwa kugenda nkayimarira mu gihugu cyariye urunyo gwariye bari abasogokuruza bangahe nanje rukandira hajya mu gihugu wacu kuko papa urunyo gwamuriye gwajya sigo bagati ntegereza kujajya mu gihugu nkafashanya n'abandi ibikorwa rusangi tukibaka igihugu pore kuko igihugu ni n'ugwaruka ko victory ni kimwe no kuyikomeza n'ikindi ntago bizopfa gusa kandi kujya urumuri nka kubibumuri rw'amahoro kamavire mwenge baruhererekanye bategerezwa kuruha abandi bazoruha abandi ugwaruka rwose rwani Burundi umuzungu baje mu ruzungu agaparika amabasi n'indege hano ngo tugende nta numwe ngira yasigara muri iki gihugu batazi icyo iyo bagiye batazi icyo bagiye gukora bumva gusa ati ni muri Amerika canke ni mu Burayi ndareba ati hano niyo waba
niyo wowe umukene cyangwa ukabiki uri iwanyu ngo bace bavuga ngo umwana ari wabo avuna umukenke akiyongeza urundi. Ico gihe jewe nikata hano bagaca bajana bagatera muri ico cyumba navuga ati yaba ndi Burundi bokoye nibonganiriza kuko nta nuwanganiriza kaza kuko nagiye no mu gasho bamaze kunyuza ku mateleviziyo imfungwa zose zambonye so bace ko abantu bari kuguseka bari aho mu gashuri unasohotse nabo mu kibano nabo ko nabaye mu mutwe wanje ntangiye kuvuga uko kuyaga nabo tubananje babaza 2023. Mbega abandi barundi hariya muri Amerika babayeho gute mufashanya gute n'abari hariya mu kibano ndetse n'imigenderanire n'abandi b'abanyafrika bafise urukoba gwirabura hamwe nabo mu bihugu bibanye? Hajya turetse n'abarundi gusubona cyane cyane East Africa ibihugu bibiri byacu Rwanda n'u Burundi usanga batinyana. Umuntu agatinya kuvugisha uwundi ntasiga inzoga ku meza yaje muri wose akagenda yijanye kandi ari abantu b'abasore n'abantu b'abasore kareba isi turi kujaye n'akarorero ndi kubaka ngaha hari abarundi naganirije benshi ndagati jewe ngiye gusubira i Burundi ndi kubaka kandi mu Kayanza kutubaka ibujumbura kutubaka ibujumbura cyangwa wubake ngaha muri Amerika ugiye kubaka ahantu ukodesha inzu mu Marundi wo kubatse ngaho ikodesha amadolari ukumva ni nta patriotism irimo ukumva ni ibintu byo guca intege umuntu bobo ni nkaho barashitse kumva ngo barashitse ku buryo ubwira n'umuntu ati ngiye kuja i Burundi canke akavuga ati ntacyo nibagiriweyo canke n'aba basore mbona baza benshi akazo bamwe ari ukwiratisha ngo afise ubwene gihugu bw'iki gihugu canke ngamaze kugera kuri ibi ngo hajya urumva ibyo ari kubivuga byose ntavuga inzira mbi yanyuzemo mbere yuko agera kuri ivyo kandi waje no ku ma Instagram yabo yose ama Facebook ama WhatsApp nta numwe uzabona foto ari ku kazi akora bafotora barangije akazi bambaye neza bari kumwe ukagira bari kwa advertising kijya gihugu bajya basore rero nabo bari hano yiyambariye udukamba mbiri canke twarugabire akabona umwe yavuye hano agezeyo ashinze inzu nk'iyi iyanje yayibona ati nanjye ntegeza kugenda nkashinga n'iki namenye ko ntago vyoroshe. Hari umuririmbyi bita Fandesere yaririmbye gato yaririmbye ati ndugu zangu tusishi kwa visasi tusahau yaliyopita wengi tuko nyumbani lakini ndugu zetu kibao wako mamtoni ni muri Amerika ati napo ni kama huku wengine wanateseka mara pili zaidi ya huku wengine wanakura kuku wengine wanateseka mara pili zaidi. Hari abagowe hajya benshi turebye urebe nk'abantu bagowe hajya benshi gusumba hano benshi cyane ariko kugira ngo ubibone ntabyo wapfa kubona natwe tubibamo usanga nifotoza akazi kanje nkarangije meze neza abambonye nabo baca bahurumbira kuja hari iri foko twebwe natwe tugugwaruka ari twebwe tuza hano tukigisha abantu basigaye nyine tukiga ibintu by'ama youth center duhurira tukayaga nk'abantu bavuye hanze nkanje naje kubana gusubirayo ntago biri hano hafi gusubira inyuma. Mbega umaze gushika ngaha mu Burundi cyane cyane ngaha mu kibano uri kurubaka inzu bakwakiriye gute? Mu kibano hano nasanze abarundi kabisa uretse nyene ko hari ngo nta byera ngo de nasanze akantu ka kera nitwirakoze hari akantu ka kera umuntu yagukorera iciza ukavuga ngo urakoze hano nasanze urakoze yaratitutse irakoze n'icyumuhaye akore kina kumva ko ari icuri bumwe urakoze nta kamare kimaze tweza kugarura utuntu nk'utwo umuntu kuvuga ngo urakoze no gutwara na ya cyane ariko mu kibano neza cyane jana kwijana ntacyo nobagaye. Mbega ho ubona guteza imbere igihugu cy'u Burundi bivanye nuko wasanze igihugu cy'u Burundi kimeze aho maze kugendera ubona guteza imbere igihugu cy'u Burundi birashoboka? Twakurira kubari ati umuji ntago ari amazu umuji nabawubamo igihugu
100%. N'ubundi tubura aba patriotic nyine b'abasore vision, dufise vision umukuru w'igihugu birirwa bavuga yo kugira muri 2030 turi kureba kure, ariko tugeza n'abarimu bigisha ugwaruka ti birashoboka. Makuru ya mukuru w'igihugu avuga ati turi kumwe twese birashoboka, together we can. Mu mutwe niho hakenewe mbere y'amahera. Dufise mu mutwe hasobanutse tukamenya iki gihugu ntago twagisanze ngaha, tugisanze ngaha tuzogisiga gute, umwana wanje azagisigara azobaho gute. Ibi bizu turi kubaka ntago ari by'abana bazagumamo ngo bifungirane mu bipangu, tehezwa gusohoka bagatemberanira n'abandi mu kibano, atari byabandi ati kura gwawe nturire gwanje, mu mahoro pole tuzi ko turi kubakira Uburundi bw'ejo. Nka kujya hari indirimbo buriya cyane patriotism, hari indirimbo y'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ijya anthem yabo, anthem ifite ama ideology neza atawanje canke wongura, afite amajambo meza, ajya amajambo yonyeye muri ijya ndirimbo uyumvirije uri nk'umuntu w'ugwaruka akaguta mu mutwe akakwinjira ntacyo tunaniye. Ni byose biri muri ajya amajambo. Ego baca umugani ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Kugenda ugiye kurahura ubwenge ukagaruka nibyo dukeneye, uko ukareba n'abandi uko babayeho ukagarura ubwo bwenge mu gihugu ya cyane turabikeneye cyane. Irakoze Ildefonse, mu byo mumaze kubona hirya no hino mu bihugu mwagenze, mubona hakenewe iki kugira ugwaruka rw'u Burundi ruhagurukire iterambere? Together we can tugiye hamwe amashirahamwe ndabikurikira niki igituma n'ugwaruka gwa hano cyane mbona ntago bumva amaradiyo, nta nubwo bareba bakurikirana amakuru. Hari ibintu nje mbona payeje ugwaruka ruja hamwe rugakora ibintu ibi canke runaka, kandi naho ngaho bavuga ngo bagiye kurahura ubwenge, ugiye kurebe ntugiye ngo ugiye kuronda amahera nabajya bayakuye mbere yuko bagera kuri bijya byavuye byakorotse mu ijuru bonyene. Uko tubayeho ubu hano cyane ndeba mu Burundi maze ko igihe maze kuhagera niko nsoma ibitabo cyane Amerika ni nkako bari babaye mu 1840 niko tubaye muri 2024. Ubu tukumva ko ikintu cyose utegeza kuja hanze kukirondera cyangwa hari undi muntu ategeza kukiguha, oya inguvu n'amaboko ubwenge kwa kuri ndimbo y'igihugu ivuga umutima n'ubuzima n'ubwenge birafashanya ni gutanga inguvu zo gushitsa ahantu runaka, kandi tukamenya ko dutegerezwa gukorera hamwe atavuga ati nje shaka kantu kanje nje nyene, nta mugabo yigira. Kuri njewe nuko nje nagize umuhamagaro, nagize ibakwe yayo majwi na ico gihe yaje ari nyanka, ariko nagize ibakwe sanga ni kiza cyane. Nje cyo nababarira abasore bari hajya murebe igihugu cyacu mu myaka 100 canke murebe abana banyu mugiye gusigaho ngaho, nkuko papa yagiye muri 2017 akansiga hajya, nanje ibaze uwo mbyaye hajya nkaca nigumira hajya, biba byibagiranye biba birangiye. Ariko kwigisha no guhozaho kwizija story nakubwiye nyogokuru yambarira papa pole nizo zatumye ngaruka ngaha, atawe bikubwiye atawe bikubari tubikuganirije ntago wapfa kubyiyumvira ngo abeshi biyumvira mu igihugu ngo baje kugukira kuba bakire. Ntago twese tweshika ku ngazi imwe, tegeza kuba hejuru hagati no hasi nkuko byamye hambere hose, bihore ko nubu niko bitegeza kugenda cyane. Patriotism irakenewe mu Rwanda rw'Abarundi. Patriot nicyo kintu cyambere dukeneye, tuzagera kure cyane. Kuri ico nyene
mu miryango no mu ngo ni gute abavyeyi borera abana babo kugira bakure bakunda kandi bazi igihugu n'ibikiranga cyane cyane mu mico n'imigenzo izotuma bibuka ivyo barazwe n'abavyeyi ndetse n'abasokuru nkuko nawe bimwe mu byatumye ugaruka mu gihugu cy'u Burundi ari amajambo wagiye urayagirwa n'abavyeyi bawe ndetse na nyokuru wawe. Bavuga cyane ngo ubwatsi buruma bukabisa ubundi. Kera bavuga ngo urukwavu iyo rukuze gonka abana ariko ngo iyo rukuze bararujya. So ikintu cyane impanuro no abavyeyi ni ikintu kandi kizimbye tutibazaho cyane gusangirira hamwe ku meza n'abana. Kera babyarakogwa cyane ariko ubu ntibigikorwa, mukarindirana uje mukamutegera udahari mukamutegeza mugasangirira hamwe ku meza n'abana, mwarangiza gusangira hamwe mukabayagisha rijya joro mbere yuko bajya kuryama. Kandi umuvyeyi hano aziko mbona cyane baba umwana mu cyo bamubaze shitse muhira ngo wakoze homework wakoze homework nico gusa avuga ati nayikoze bikabiherera akumva ko ubumenyi buzova ku ishuri gusa. Yego mwarimu hari ubumenyi atanga ariko umuvyeyi nawe 100% ategerezwa kumenya ko ari we mwarimu wa mbere yuko ujya mwarimu wundi aza kuko ngakimuhana kaza imvura ihise umwarimu ari kwigisha abantu 100 ariko we muri muhira ufise 2 3 biroroshe ko bumva. Hari ibyo wigisha mwarimu atabigisha iyo batutse uriwe. Nk'ubu hano i Burundi abantu mu bantu bugwaruka abantu bazi ibisogokuru birenze 2 ni bake. Tutegerezwa kwicara buri gihe ku mugoroba lunch dinner ibijyo byo ku mugoroba tugasangira hamwe n'abana tukabayagisha iyo bava niyo baje tukabereka vision dushaka uburundi bumeruko bugeza bugiya buvuya. Ukurumva nk'ibyo byose twanyuzemwo ibyo byose tumaze igihe tunyuramo iyo divide and rule n'ubigihari. Hari uriya yayizanye divide and rule umuririmbyi bita niyo mwungere niwe avuga ati Imana yo mwijuru yemwe kiranga yambuga amabanga ukurusha Imana akurusha n'ubutunzi uko hari amabanga baje ngaha ico gihe barajana bakubwira ko umuzungu umukorona za 1870 ngaha aza ngaha i Burundi basanze ari gihugu u Burundi n'u Rwanda bibiri mu bihugu byari biri stable bifise umwami bifise abaganwa abacamanza bumva bifise inzego. Ivyo byose bari oblige kubanza kubisambura kugira bagere kuco bashaka bari bakeneye cafe bari bakeneye icayi bari bakeneye kugira kuco bashaka ateza gusambura. None gusambura biroroha kugora kubaka biragoye cyane. So dutegerezwa muri twebwe kubaka bijya byasambuwe kijya gihe nubwo bitazoroha bishobora kutazaba kuri twebwe ariko abana bacu cyangwa abuzukuru bacu ari twebwe dutangiye kubacira inzira iriya divide and rule ikahava tukaba umwe. Uzarebe nkunda kubare abantu iyo umwana avutse atarize ntibamenya ko bakakikisha pakarize ariko iyo umuntu apfuye agiye iyo umwana avutse abaraho ararira ariko abaraho bagakoma impundu ariko iyo umuntu apfuye abaraho bararira ariko wewe ntumenya nimba ari kurira cyane ntumenya nimba ari gutwenga abayinumiye kandi ukabona ari mu mahoro. Iyo ni confidential cyane twahishwe dutegerezwa kuvuga ati tubaye hamwe nk'ikibazo kwizi tubaye hamwe twese tugafatana mu nda hari ibyo twotsinda cyane ubu bitakagombye kudukomplika nkuko twikomplika. Irakoze Ildefonse mbega mu iterambere igihugu kirimwo uje guterera mu byo kubaka
ko twumva ari byo wakoreyemo cyane muri leta zunze ubumwe za Amerika. Make jewe cyane n'iby'inyubako nzobikora, ntago nje gukora, nta kazi kanzanya, nje ndatahutse, ni nkaho nahunze, ni nkaho nje mpunze no gutahuka mu gihugu cyane. Urumva mpunze abo bantu bangiriye nabi, abo bankubise inyundo bakantu mu rukiko nkabona ntibari kubikurikirana, nkatahuka no mu gihugu canje cy'amavukiro. Ahubwo mfise akabaza no kurima, je norima kujyana kubari atifise experience kunaja gusenya inkwi, nkava mu gitondo ngenda gushika ku mugoroba, mfite experience nyinshi nakora nga, ntago noke na mukokoteni no isunika kubaka, ntago ari no priority, ibintu bya business is not priority. ama teacher Nyerere niwe yavuze ngo I was a teacher by choice, president by accident. Nanje I was scaffold for a choice but a teacher by accident. Ngiye kuba mwarimu nkagisida kwigisha, nkahura mu gwaruka nkabaganiriza, nicyo kintu cya mbere numva ubu cyanyinjiyemo kurusha kubaka. Kwigisha no guhozaho, hano abantu basa nk'ababyumva kuko ndabibona iyo ngiye maze kugera, naje hano nashitse hano tariki 14 shikiri Bujumbura, umuji samazo maze kubona hari utuntu duto nabanye mvuga ati Kameme no ngeranyije nuko naje hano muri 2012 hari ibintu bimaze guhinduka, bizoshoboka turi kumwe. Ikintu nyamukuru nk'ugwaruka rutahutse kandi ruvuye mu mahanga, Uburundi n'abarundi bo kwitegiki kuri Irakoze Ildefonse. Bavuga ngo atagapfuye ntagakira, tegeza kuvamo witanga kugira ngo bigero cyane. Iki bintu nazanye nimba ari ibiro bikubiremeye cyane, ibitabo nkabijya n'ibitabo by'ubwubatsi hajya ibyo bisanzwe, abo tuzohura bose nabo tumaze guhura bose mbigisha ivyo nzi, kuko ntago nzi igihe nsigaje ngaha ku isi, ngo tuzi igihe tumaze n'ituzi icyo dusigaje. Umuntu wese duhuye ndagerageza kumubarira ati uku kuko nje kubaha ndi ngaha, kandi niyo nibwira ahantu cyane, niyo byogenda gute ntago nzohunga nkuko papa yahunze. Hano kubaka igihugu tukishimira, tukiyashimisha. Reba uravye imisozi hajya nk'ubu wicaye ukaraba hajya hanze, nta kirusi cyo ukumva cyangwa wicariya ukumva amajwi y'abantu bavuga ikirundi, nta kiruti. Ivyo ni ibintu by'agaciro cyane. Nk'ubu kwa nicariye hanga nkaca nja aho ubuyoba butetse, nkaca ni ibintu cyane, kandi nagenda nkabigura mvuga ikirundi, nkasubizwa ikirundi, nta birenze ibyo ngibyo cyane. Mu kurangiza ikiganiro cyacu, twashaka ugire ijambo canke impanuro uhereza abene gihugu n'abakurikirana Mashariki TV. Soza cyo no sa nk'utekereye abakurikiye kino kiganiro today, no munsi ni kajambo kavuga gati ukwanka nuwo gutuka ngura gahunga, kandi ngo the only easy day was yesterday. Umunsi nimba ari ikintu cyoroshe, ibyo wanyuze mejo nivyo byoroshe gusumba ibyo vyanyura uri kunyura muno munsi, kuko vyo byorabihejeje ejo, ivyo uno munsi ntavyo uzi. So the only easy day was yesterday, kandi ngo the only stronger survive. Under the sun the only stronger survive. Munsi yizuba umunyenkomezi nyinshi ni kurusha abandi ni wabaho, kuko twese turakomeye dushaka kugera kuri iki, ariko umunyenkomezi nyinshi kurusha abandi ni wabaho. So the only stronger survive, kandi ngo ukonka ni wo gutwangura gahunga. Ildefonse Irakoze tugushimire. Murakoze cyane namwe kuza ngaha kudutembera, turashimye, kandi you are always welcome. Mikasa Sukasa.